Kua tīmata te Premier o Ahitereiria, a Julia Gillard, ki te toro i ngā kaumātua o te iwi moi moia, ki te kōrero ki a rātou me pēhea rā te kāwanatanga e āwhina atu ai i te tangata whenua, ki te kimi ara e puta i te ihu i te ngoikoretanga me te raruraru. I tūtaki ia ki te hunga e noho ana i te puku o te whenua ara i Alice Springs, me te whakaaro kia whakahokia te mana o tēnei whenua kōraha ki te iwi kāinga. Tērā hoki te tono āti iwi kāinga kia āwhina te kāwanatanga i a rātou, ki te kimi kaiako, ki te whakawhanake i te mātauranga, me te whakakore atu i te waipiro. It's a great honour to receive this, Nana, on behalf of the Western Islander people. What it actually does to the small kids at the end of the day are the ones that are most affected by it. Engari aha kua pēhea, kua kitea e ia e hari te mea mā te pūtea anake e ora ke ai e nei hapori. Engari mā te mahitahi me te whakarongo ki te iwi moi moi a, o tira ki o rātou ake whakaaro mo te whakaora i a rātou.